Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bikomeje kudogera cyane mu buseruko bwa Kongo, mu gihe abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha ko ahubwo intambara ikomeye cyane ari bwigiye gutangira. Ndasubiramwo ngo intambara ikomeye cyane ni bwigiye gutangira, mu gihe M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amakuru amaze kutugeraho aremeza ko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege 3 z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zageze mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 11:30 uyu munsi ku igenekerezo rya 15. Ibingibi kandi biriyongeraho izindi ndege ebyiri zitwara imizigo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Mu gihe M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, igihugu cya Afurika y'Epfo cyo gikomeje kohereza abasirikare benshi mu Burundi, ndetse Afurika y'Epfo irimo kohereza indege z'intambara. Afurika y'Epfo ni nako irimo kohereza abasirikare benshi. Amakuru dufite nuko mu gihugu cy'u Burundi ku kigo cya gisirikare cyegereye ikibuga cy'indege hamaze kugera abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 4,000. 4,000 by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu Burundi biteguye gutangiza intambara muri Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko indege z'intambara zikomeje kwiyongera. Uyu munsi ku isaha y'isa 11:30 indege kabuhariwe z'indwanyi za Afurika y'Epfo, indege 3 zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ni amakuru kandi yemejwe n'amasoko yacu ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi byose rero birerekana ko urugamba aribwo rugiye gutangira. Ndababwiza ukuri, urugamba nibwo rugiye gutangira, ndetse imirwano ikomeye cyane niyo igiye kubera mu buseruko bwa Kongo. Afurika y'Epfo iravuga yuko byanga bikunda igomba gufasha Kongo kurwana. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze yuko byanga bikunda ubutegetsi bwa Kongo bugomba gutsinda iyi ntambara, kandi ko Cyril Ramaphosa agomba kubafasha ibishoboka byose. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hashize iminsi abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyemereye ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko bagomba kurwanya M23 ikiguzi byatwara icyo ari cyo cyose. Ku munsi w'ejo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ubwo yavugaga ku basirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Kongo, yavuze yuko akazi kabajyanye muri Kongo katarangiye kandi ko inshingano zabo ari ukukarangiza. Mu magambo yiwe yagize ati, tugomba kuzuza inshingano zacu tugasoza neza akazi bari baragiyemo muri Kongo. Yavugaga abasirikare bagera kuri 15 ba Afurika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ndetse no mu gace ka Mubambiro ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Ibingibi rero birerekana ko Afurika y'Epfo igiye gukora urugamba rukomeye muri Kongo. Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa baravuga ko akazi kari karazanye abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo ntago kigeze karangira, ngo bagomba kukarangiza. Ako kazi rero ngo ni ugutsinda M23 byanga bikunda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu buseruko bwa Kongo haba hagiye kubera intambara karundura y'akarere k'ibiyaga binini. Ibingibi ababitangaza barafatira ku makuru yatangajwe na General Muhozi. Uyu munsi General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri.
Generali Muhoozi yavuze ko nyuma y'amasaha 24 umusirikare wese uzaba uri mu gace ka Bunia bazamufata nk'umwanzi kandi bakamugabaho ibitero. Generali Muhoozi yavuze ko umujyi wa Bunia ugiye kuba umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero ngo birerekana ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwinjira mu ntambara. Abihweza ivya politike barabona ko iyi ntambara yo muri Kongo ngo yabigiye kuba intambara ikomeye cyane, dore ko ibihugu bya SADC byanze kuva ku izima, cyane cyane Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare benshi ngo baze kurwana mu buseruko bwa Kongo. Uganda nayo iravuga ko igiye gucakira umujyi wa Bunia muri Ituri. Abakongomani bateye hejuru baravuga ko Uganda igiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse bamwe baravuga ko ari barikanizasiyo, ngo M23 irashaka gufata Kivu zombi maze Uganda nayo igafata Ituri. Generali Muhoozi yavuze yuko bagiye gutangiza ibitero karahabutaka bigamije kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ibingibi rero ngo bishobora guteza intambara ikomeye cyane muri Kongo. Tshisekedi, Generali Neva ndetse na Cyril Ramaphosa nabo bambariye urugamba, baravuga ko byanga bikunda batazemera ko M23 yigarurira ibice muri Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko urugamba rukomeye rurimo gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'indege zihambaye z'indwanyi bikomeje kuhagera ku bwinshi bivuye muri Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa aravuga ko byanga bikunda agomba gutsinda urugamba muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi nabo bamaze guteguzwa kandi ngo baryamiye amajanja, bakaba bategereje amabwiriza y'igihe bazatangiriza urugamba. Hari indege kabuhariwe z'intambara ngo ziteguye gukoreshwa. Ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo buravuga ko buzashyigikira Kongo muri iyi ntambara irimo kurwana kugeza Kongo yegukanye intsinzi imbere y'abarwanyi ba M23. Indege z'intambara, abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kutugeraho aravuga ko igihugu cya Chad nacyo cyaba cyatangiye kohereza abasirikare ngo bagere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abacancuro babarirwa mu bihumbi bavuye muri Libya nabo bagiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakazakomeza berekeza muri Kongo. Burundi rero biragaragara ko bwabaye bazariyeri y'igisirikare cya Kongo, ndetse n'abandi basirikare bose barimo gushaka kwinjira muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kubwira abasirikare ko Burundi bwinjiye mu ntambara. General Prime Niyongabo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko Burundi bwinjiye mu ntambara ikomeye cyane, ndetse ko nibatareba neza intwaro yabo izatembagazwa mu buryo bukomeye. Mu gihe rero Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare mu Burundi, ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu bamaze kuwuvamo bakerekeza muri Uvira, abandi bakerekeza muri Kamanyora. Ku munsi w'ejo abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarabirukankanye, ndetse amakuru aravuga yuko umubare munini w'abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu bice bya Kavumu. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare barenga 8,000 bo rwose bamaze kuva muri Kongo bagasubira mu Burundi ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Prime Niyongabo ngo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurikanura bakaryamira amajanja kugira ngo batangire M23 bayibuze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubungubu ku mupaka w'u Burundi na Kongo abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja kandi bafite misiyo ikomeye cyane yo kubuza M23 kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yose arimo kutugeraho arerekana ko mu karere k'ibiyaga binini igihugu cya Kongo, u Burundi ndetse na Afurika y'Epfo barimo gutegura intambara ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko urugamba rugiye gukomera, ndetse ibihugu bya rutura byaba bigiye gukocoranira muri Kongo.
Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarundi baryamiye amajanja, Afurika y'Epfo nayo iryamiye amajanja. Igihugu cya Kongo nacyo kiravuga ko byanga bikunda intambara igomba kuba kandi ikaba mbi cyane kugeza igihe bazakubitira M23 bakayirukana mu bice byose yigaruriye. Ubu noneho hiyongereyemo n'igihugu cya Uganda kivuga ko kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Ni ibintu byarakaje abakongomani. Abamenyesha makuru bo muri Kongo ndetse n'abategetsi bo muri Kongo batangiye guteza ubwega ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko Kongo igiye gucikamo kabiri. Ngo biragaragara ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo ndetse ngo bagiye gutera ikirenge mu cya M23 bigarurire intara ya Ituri. Abakongomani baravuga ko batazabyemera ndetse bakavuga ko amagambo yatangajwe na General Muhozi ari amagambo y'agasomborotso, ngo ni amagambo y'akajomba bugabo ku gisirikare cya FARDC. General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, amaze gutangaza ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Muhozi Kainerugaba amaze kubitangariza ku rubuga rwa X ndetse amaze guteguza abasirikare bose bari muri Bunia ko bagomba kumanika amaboko bakarambika hasi intwaro zabo, bitaba ibyo igisirikare cya Uganda kikabagabaho ibitero bikomeye. General Muhozi Kainerugaba amaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 24 ndetse ngo nyuma y'amasaha 24 umujyi wa Bunia uraba wamaze kuba umujyi w'igisirikare cya Uganda. General Muhozi rero amagambo amaze gutangaza arimo guteza impaka nyinshi. Abakongomani benshi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi basizoye baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Ibingibi kandi birakurikirwa n'amagambo akomeye cyane General Muhozi yongeye gutangaza agaragaza ko ashyigikiye M23. General Muhozi yanditse ku rubuga rwa X arimo kubaza niba koko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Aya magambo yatangaje abaza niba koko abasore ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani bayakiriye nabi cyane, baravuga yuko bigaragara ko igihugu cya Uganda gishyigikiye abarwanyi ba M23. Amagambo yatangajwe na General Muhozi Kainerugaba yateje impagarara mu bakongomani. Abakongomani baravuga ko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri ndetse ngo biragaragara yuko M23 ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kampala. General Muhozi Kainerugaba yavuze yuko nyuma y'amasaha 24 umujyi wa Bunia uraba wamaze kugera mu minwe y'igisirikare cya Uganda. Abinyujije ku rubuga rwa X, General Muhozi yagize ati: kubw'ububasha mpabwa na Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ntanze amasaha 24 ku basirikare bose bari mu gace ka Bunia kuba bamanitse amaboko bakarambika intwaro zabo hasi. Nibatabikora tuzabafata nk'abanzi kandi tuzabagabaho ibitero. Ubu nibwo butumwa General Muhozi Kainerugaba yanyujije ku rubuga rwa X. Aremeza neza ko nyuma y'amasaha 24 igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Nyuma yaho yagarutse avuga yuko umujyi wa Bunia nyuma y'amasaha 24 nta kabuza uraza kuba ari umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero nibyo birimo guteza impagarara mu bakongomani bavuga yuko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani bamwe baravuga yuko birimo kwibonekeza ko M23 igiye gufata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo maze igihugu cya Uganda nacyo kigafata intara ya Ituri. Bamwe batangiye gushega batera hejuru bavuga yuko nta kabuza uyu nguyu ari umugambi wa balkanization. Bamwe baravuga yuko Uganda igiye gufasha M23 ndetse ko igihugu cya Kongo bagiye kugicamo kabiri nta kabuza. Ngo aya magambo ya General Muhozi ahatse byinshi kandi arerekana ko umugambi wa Uganda bawuhuriyeho na M23.
nyuma y'aho General Muhoozi atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia, yongeye gutangaza ayandi magambo akomeye cyane abinyujije ku rubuga rwa X. Ni amagambo byafashwe ko ashyigikiye M23. General Muhoozi ku rubuga rwa X yagize ati: ese Bukavu abo bahungu ba M23 bayifashe? Ajya ni amagambo yatangarije ku rubuga rwa X arimo kubaza koko niba M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani rero bakavuga yuko nta kabuza birimo kugaragara aya magambo yerekana ko General Muhoozi ashyigikiye abarwanyi ba M23. Abakongomani bagafatira ku mvugo nyinshi za General Muhoozi mu bihe bitandukanye. Yagiye atangaza ko M23 ari abarwanyi b'impinduramatwara, ngo ni abarwanyi barimo guharanira uburenganzira bwabo ndetse barimo kurengera bene wabo bo mu bwoko bw'abatutsi barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi byose rero ngo biragaragaza ko General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, ngo ashyigikiye nta kabuza inyashyamba za M23, kandi ngo birerekana neza ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. General Muhoozi Kainerugaba ngo yagaragaje ko anezerewe cyane no kuba M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu. Ndetse amagambo yatangarije ku rubuga rwa X aragaragaza neza ko yari afite amatsiko yo kumenya niba koko M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. General Muhoozi Kainerugaba akunze gutangaza amagambo atavugwaho rumwe ku rubuga rwa X, ndetse aya magambo yagiye ateza impagarara mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu byavugaga ko General Muhoozi yabishotoye. Amagambo ya General Muhoozi yatumye inteko ishinga amategeko ya Uganda ishaka kumutumiza ngo asobanure ku magambo atangariza ku rubuga rwa X. Gusa General Muhoozi yavuze ko atazitaba izo nkorabusa z'abashinga amategeko. Kuri iyi nshuro rero amagambo yatangajwe na General Muhoozi harimo itandukaniro rikomeye cyane, harimo ikintu cy'ingenzi gikomeye. Ubundi ntabwo General Muhoozi yajyaga avuga ko afite uburenganzira bwa Perezida Museveni, ariko kuri iyi nshuro mu gutangira amagambo yiwe ku rubuga rwa X yavuze ko afite ububasha yahawe n'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ndetse yavuze ko kubw'ububasha ahabwa na Perezida Museveni igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Abihwezi vya politike rero bagahinyanyura utuntu n'utundi, bakavuga ko none ko kuri iyi nshuro ibyatangajwe na General Muhoozi byaba ari ibintu bifite imbaraga kandi bigaragara yuko General Muhoozi yaba agiye kubishyira mu ngiro. Abakongomani rero ibingibi byabakanze, batangiye kuvuga yuko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse bamwe baravuga ko nta kabuza igihugu cya Uganda kigiye gukora barikanizasiyo gifatikanije na M23. Ni kenshi cyane abategetsi muri Kongo ndetse na societe civile bagiye bavuga ko igisirikare cya Uganda ngo cyaba gifasha M23. Societe civile mu bice bya Bunagana ndetse na za Rucuru bagiye bavuga ko abasirikare ba Uganda binjiye muri Kongo ndetse ko bagiye bafasha M23 kwigarurira ibice muri Kongo. Kuri iyi nshuro rero societe civile ndetse n'abandi bategetsi muri Kongo nanone baravuga yuko M23 ifashwa n'igihugu cya Uganda. Ku mbuga ngurukana bumenyi benshi baramagana amagambo ya General Muhoozi, bakavuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwose buri hakurya y'ikiyaga cya Albert. Kugeza ubu turiko turavugana rero abakongomani bakomeje kwitotomba ku mbuga ngurukana bumenyi. Bakwitotomba bagira ariko bamenye ko umujyi wa Bukavu M23 yamaze kuwigarurira. Ndetse General Muhoozi yagaragaje ko aryohewe cyane no kuba abasore ba M23 binjiye muri uyu mujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha ko abasirikare ba Kongo bamaze guhunga, abarundi ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Igindi nkuru ibabaje cyane mu gisirikare cya Kongo yamaze kumenyekana nuko General Masunzu yitabye Imana. Amakuru atugeraho aravuga ko General Masunzu yapfuye.
Nyiribyago imbwa ziramwonera. Kwa Tshisekedi ibintu bikomeje kudogera. Inkuru mbi zikomeje kumvikana mu matwi ya Perezida Tshisekedi. Amakuru amaze kumenyekana muri kano kanya aremeza ko General Pacifique Masunzu wari urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo yamaze kwitaba Imana. Ndasubiramwo, General Pacifique Masunzu yapfuye. Ndasubiramwo ngo General Pacifique Masunzu yapfuye. Amakuru yihuta cyane amaze kutugeraho avuye mu mujyi wa Kisangani aremeza ko ku isaha y'isa 5:45 aribwo byamenyekanye ko General Pacifique Masunzu yitabye Imana. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abanyapolitike bakomeye i Kinshasa yose aremeza urupfu rwa General Pacifique Masunzu. General Pacifique Masunzu aguye mu mujyi wa Kisangani aho yari yagiye kwivuza ibikomere by'amasase yarashwe n'abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 13 uku kwezi kwa kabiri. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, General Pacifique Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe urugamba rwari rukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. FARDC, abarundi ndetse n'abacancuro ba FARDC barimo kugerageza gusubiza inyuma M23. Amakuru yizewe twaronse yemeza neza ko General Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti arimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Indege y'igisirikare cya FARDC Kajugujugu niyo yamwihutanye cyane imujyana i Kisangani. Amakuru rero aravuga ko ku isaha y'isa 5:45 ku isaha ya Goma aribwo General Pacifique Masunzu yashizemo umwuka. General Masunzu yamaze kwitaba Imana. Ni amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu akomeye cyane mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye Kisangani aravuga yuko ibintu vyayangaye. Abasirikare bakomeye barimo kugaragara hariya ku bitaro Kisangani. Perezida Tshisekedi nawe yamaze kumenyeshwa amakuru y'urupfu rwa General Masunzu. Uyu General Pacifique Masunzu ni umugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Niwe wari urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC. General Masunzu yaje mu buseruko bwa Kongo aje guhangana n'abarwanyi ba M23. General Masunzu yaravuzwe cyane ndetse yagiye avuga yuko byanga bikunda agomba gukubita M23 akayirukana ku butaka bwa Kongo. Burya rero ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. General Masunzu niwe witabye Imana mbere yuko atsinda abarwanyi ba M23 nk'uko yabivugaga, maze ngo akabirukana ku butaka bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa General Masunzu rwaba rugiye guhindura byinshi ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Masunzu ngo ruratuma abasirikare bose batakaza morale. Ubungubu igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ingene kiraza gutangaza urupfu rwa General Masunzu. Perezida Tshisekedi wewe rwose ngo yabuze ayacira n'ayamira. Arimo kubona yuko amaturufu yose arimo kumupfubana. Tshisekedi yohereje Masunzu mu buseruko bwa Kongo kugira ngo aze kurwana, ndetse yari yiteze ko Masunzu azatsinda urugamba. Nyamara ibimenyetso byose birerekana ko M23 irimo kugenda yogoga ibice byose by'ubuseruko bwa Kongo. Ubungubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga ko M23 igiye gukomeza yerekeza muri za Uvira, muri za Kamanyora, ndetse amakuru akavuga yuko urugamba rwabo bagomba kurukomeza. Tshisekedi rwose ibintu birimo kumupfubana. Tshisekedi amahirwe yose ntabwo ari ku ruhande rwiwe. M23 irimo kwigarurira ibice byinshi, ndetse abajenerali bakomeye ba Tshisekedi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Pacifique Masunzu ruje rukurikirana n'urupfu rwa General Peter Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru.
General Peter Chirimwami yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro ni muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo yari agiye gusura abasirikare ba FARDC bari barimo guhangana na M23 mu gace ka Sake. General Chirimwami rero yitabye Imana. Ubu ngubu amakuru aremeza ko urupfu rwiwe rugiye gukurikirwa n'iyindi nkuru mbi cyane mu bakongomani. Inkuru yo kumenyeshwa yuko General Masunzu nawe yamaze kwitaba Imana. Kuva mu minsi 3 ishize amakuru yuko General Pacifique Masunzu yarashwe yagiye yumvikana irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Iya Kure Official niyo yabaye iya mbere mu kubagezaho aya makuru. Twababwiye neza ko amakuru yizewe twaronse yemeza ko General Masunzu yarasiwe mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Yari arimo kuva mu gace ka Kavumu yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Mbere yaho gato General Masunzu yari yagaragaye kuri teritwari ya Karehe, ndetse nyuma yaho yaje no gusohora itangazo arimo kuvuga yuko uduce twa Karehe dutekanye ko M23 itazatwinjiramo. Hashize iminsi 2 abarwanyi ba M23 bigarurira agace ka Karehe ndetse bakomeza berekeza muri za Katana bigarurira ikibuga cy'indege. Ubu ngubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. General Pacifique Masunzu rero urupfu rwiwe ruriko ruravugwaho byinshi. Bamwe baravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kurambirwa urugamba ndetse barimo kumufata nk'umugambanyi aribo bamwishe. Ndabisubiramo neza. Hari amakuru arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamubonaga nk'umugambanyi urimo gukorana na M23. Amakuru amaze iminsi akwiragizwa mu gisirikare cya Kongo bavuga ko General Masunzu kuva yagera ku rubuga rw'imirwano aribwo M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Aya makuru rero yakomezaga avuga yuko General Masunzu ngo yaba arimo gukorana na General Sultani Makenga. Abatangazaga aya makuru bavuga ko General Masunzu ngo nubundi ntabwo bwaba ari ubwa mbere akoranye na General Makenga, ngo begeze gukorana mu myaka yatambutse. Ngo rero birerekana ko General Masunzu yaba arimo kugambanira igisirikare cya Kongo bigatuma M23 yigarurira ibice byinshi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo aremeza rwose ko General Masunzu yageze mu mujyi wa Kisangani ari muzima. Baravuga yuko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso ariko ngo ntabwo isase ryakomeje ngo ryinjire mu rubavu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukungene amakuru yamaze kuvugwa yuko Masunzu yitabye Imana. Ibingibi ngo byaba birimo akagambane ndetse bikavugwa yuko ngo abasirikare badashyigikiye Masunzu bavuga yuko ari umugambanyi aribo baba bakoze operasiyo yo kumwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Hari amakuru avuga yuko General Masunzu ngo ari umunyamurenge ndetse ngo akaba ashyigikiye abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Aba bantu rero bavuga ko Masunzu ari umugambanyi. Ibingibi nibyo bagenderaho bakavuga yuko Masunzu w'umututsi wo muri Kivu y'Amajyepfo atagombaga kurwanya General Sultani Makenga, nawe bavuga ko ngo ari umututsi wo muri Nyanzare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare ba Kongo rero ngo barakaye cyane bakavuga yuko ngo Masunzu yaje ku rugamba, kandi ngo kuza kwa Masunzu ku rugamba byagaragazaga yuko agiye gukorana na bene wabo bavuga ko ngo ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru rero arimo kutugeraho aravuga yuko abarakare muri FARDC aribo baba bivuganye General Masunzu bakamwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko mbere gato yuko General Masunzu agera mu buseruko bwa Kongo, benshi mu basirikare bari batangiye kugumuka. Ngo bavugaga yuko bitumvikana ukuntu General Masunzu ariwe bohereje gukorera mu bice by'iwabo. Ngo byagaragaraga yuko General Masunzu afite abamurwanya benshi mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare bamurwanya rero bamwegetseho ibyaha bikomeye byo kugambanira FARDC ndetse no gukorana na General Makenga. Ibingibi rero ngo nibyo baba bamujijije aho yararwariye mu mujyi wa Kisangani. Amakuru yandi kandi aravuga yuko General Masunzu mbere yuko agera mu buseruko bwa Kongo ngo yaganiriye na Kisekedi akamubwira ko kumwohereza mu buseruko bwa Kongo bizateza ibibazo byinshi.
reka mbabwire ko General Masunzu akomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge. Ubwoko bw'Abanyamulenge burageramiwe cyane hariya muri Kongo. Tshisekedi n'igisirikare cya Kongo barimo kubakorera jenoside. Amakuru rero avuga yuko Tshisekedi yari yamwohereje mu buseruko bwa Kongo kugira ngo ajye gukomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse Tshisekedi ngo yashakaga guhisha yuko Abanyamulenge n'abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi barimo gukorerwa jenoside. Ngo yageragezaga kwerekana yuko urongoye igisirikare cya Kongo muri biriya bice n'ubundi ngo akomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge, bityo rero ngo byari gupfukirana ibyaha byose birimo gukorwa na FARDC, kuko yari kujya yerekana ko n'ubundi umuntu wo mu bwoko bwabo ari we urongoye igisirikare cy'igihugu muri kariya gace. Mu gihe rero amakuru amwe n'amwe arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare b'abagumuke muri FARDC, hari ayandi makuru avuga ko General Masunzu yaba yishwe n'ibikomere yavanye ku rugamba mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru amwe n'amwe aravuga ko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso, ndetse ngo ibikomere bikaba byarageze mu rubavu mu bice byegereye umutima. Amakuru akavuga rero ko ibikomere bya General Masunzu aribyo byaba bimuhitanye. Aya ni amakuru kandi arimo gutangazwa n'abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Kongo. Biranashoboka cyane ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ari byo buza gutangaza bukavuga yuko yazize ibikomere yavanye ku rubuga rw'imirwano ubwo yagwaga muri ambushi mu gace ka Miti. Ikizwi kandi cyamaze kumenyekana nuko General Masunzu yapfuye. Urupfu rwiwe rurimo kuvugwaho amagambo menshi, ndetse benshi ntago barimo kwizera ko General Masunzu yaba yahitanywe n'ibikomere byo ku rugamba. Baravuga yuko yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamuregaga ubugambanyi ndetse no gukorana na M23. Abamuregaga ubugambanyi bavuga yuko yatanze igice cya Kavumu ndetse agatanga n'umujyi wa Bukavu. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamucanze. Perezida Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Perezida Tshisekedi arimo gutakambira umuhisi n'umugenzi amusaba ko yamutabara akareba ko yamukiza inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi. Muri aka kanya turiko turavugana M23 yamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba Kongo birukanse barahunga, ndetse intwaro zabo nyinshi zamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacancuro Tshisekedi yari yishingikirijeho ntacyo babashije kumufasha. Ibice byinshi M23 irimo kubyigarurira, ndetse nta n'imirwano ibayeho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze guhungira mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyora. Ari nako byagenze ku basirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ni igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi arimo gutabaza umuryango mpuzamahanga ngo umutabare urebe ko wamukiza M23 ikomeje kumuhondagura itamubabariye na gato. Mu nama y'umutekano yabereye i Munich mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yavuze amangambure. Perezida Tshisekedi yasabye umuryango mpuzamahanga ko wamutabara vuba na bwangu, ngo nibitaba ibyo ntago abakongomani bazakomeza kurebera. Perezida Tshisekedi aravuga ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko amahanga akwiye kumufasha kurwanya M23. Ku rundi ruhande, Perezida Tshisekedi aranyuzamo agakangata akavuga ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yavuze yuko amakungu natamufasha kurwanya M23 ngo nta kabuza abakongomani bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amagambo Tshisekedi yagiye atangaza inshuro nyinshi, ndetse amakuru akemeza ko uyu mugambi wo gutera u Rwanda Perezida Tshisekedi awuhuriyeho na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi.
ku munsi w'ejo ubwo perezida yari ari Munich mu gihugu cy'Ubudage mu nama yiga ku mutekano, perezida Tshisekedi yavuze ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 kandi ngo nta kabuza abakongomani bazirwanaho umuryango mpuzamahanga nudatabara Kongo. Ibyo Tshisekedi arimo gukora ni nka wa mwana bafata bakamuhondagura bakamukubita, maze urugamba rwarangira akazajya avuga ngo narimwishe, akazajya avuga ngo iyo batamunkiza naringiye kumukosora, cyangwa se akamera nka wa mwana bafata bakamukubita yarangiza akazajya atabaza ati nyamuneka nimumunkure hejuru dore ndamwica, dore nimumunkure hejuru ntamugirira nabi, nyamuneka nimutamufata ndamugirira nabi. Ibi nibyo Tshisekedi rero arimo gukora. M23 irimo kumuhondagura nkaho yagirwanyije ngo ayitsinde, agatangira kwitwaza igihugu cy'u Rwanda, agasaba amahanga ati nyamuneka nimuntabare, nimutantabara ndagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Harimo kubwira Abadage, Ababiligi, Abanyamerika ati nyamuneka mwa bihugu mwe bikomeye nimuntabare, nimuntabare rwose, nimuntabare, M23 n'u Rwanda ntabagirira nabi. Arabagirira nabi se ari uwuhe? M23 nayo ubwayo irimo kumuhondagura. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC. Ni ikimwaro gikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi bamaze guta intwaro zabo, bakavuga ko batazongera kwita kuri Songoye bahangana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko perezida Tshisekedi yavuye mu Budage yarakaye cyane. Perezida Tshisekedi yagarutse muri Kongo afite umujinya mwinshi. Tshisekedi aravuga yuko byanga bikunda ngo agiye gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse amagambo yose arimo gutangaza arimo gukangata akangisha intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko nyuma y'amakuru yamaze kumenyekana yuko M23 yageze mu mujyi wa Bukavu, Tshisekedi yahise aturuka Munich ikubagaho akagaruka muri Kongo. Tshisekedi rero yaje afite umujinya mwinshi, ndetse yabonye ko ibihugu by'amahanga yari yishingikirijeho ntacyo bishobora kumufasha muri iyi ntambara. Amakuru aravuga ko Tshisekedi yarakaye cyane, ndetse akavuga yuko byanga bikunda intambara igomba gukomeza. Tshisekedi yanavuze ko nta biganiro na bike azagirana na M23. Tshisekedi bamubajije niba ashobora kuganira na zino nyeshyamba amahoro akaba yagaruka mu buseruko bwa Kongo. Ni ibintu yamaganiye kure, yabiteye utwatsi. Yavuze ko nta biganiro na bike azagirana n'abarwanyi ba M23, dore ko we avuga ko M23 itabaho. Tshisekedi avuga ko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa. Mu ijambo ryamamaye cyane ry'igifaransa avuga ko ari coquille vide, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusa gikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ntabwo rero azaganira na M23. Aya rero niyo magambo akomeza kurakaza intare za Sarambwe, zikaba zikomeje kumuhondagura ndetse no kwigarurira ibice byinshi muri Kongo. Tshisekedi aravuga ko atazaganira nabo, nyamara ku rubuga rw'imirwano M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC barimo kwirukanka nkaho ari abanyerondo barimo gukubitwa n'ibisambo. Iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho bukera irasaza Tshisekedi. Tshisekedi yatangiye gutakambira ibihugu by'amakungu avuga ko bishobora kumutabara muri iyi ntambara. Abo yitabaje bose ntacyo babashije kumugezaho. Yitabaje SADC ivuga yuko ije kurwanya M23, ariko SADC ibyo yaboneye muri Kongo ni akamaramaza. Tshisekedi yitabaje igisirikare cy'u Burundi, yibwiraga ko abarundi bazamutabara, ariko kuri ubu ngubu abarundi benshi barimo kwisubirira iwabo. Abarundi rwose bamaze kugera ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye. Ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bukavu abarundi buriye amakamyo yabo ya gisirikare, maze amaguru bayabangira ingata berekeza mu gace ka Uvira, abandi berekeza muri Kamanyora.
Amakuru dufite nuko abasirikare barenga 8,000 b'u Burundi bamaze kujabuka bakava muri Kongo bagasubira ngaha mu Burundi. Aba basirikare ngo bararyamira amajanja bari ku butaka bw'u Burundi, icyo bagiye gukora ngo nukuzabuza M23 kwinjira mu Burundi. Naho ubundi ngo ibyo kurwanira igihugu cya Kongo abakongomani babaga bifashe ngo ntago abana b'u Burundi bazakomeza gupfira muri Kongo. Birimo kwigaragaza rero ko Tshisekedi arimo gutsindwa mu mpande zose. Abarwanyi ba M23 barimo kumuhondagura inkizi babaza cyane. Abarwanyi ba M23 bavuga ko icyo bakeneye ari ibiganiro, ariko Tshisekedi nakomeza kwanga ibiganiro bizagera ubwo M23 nayo iby'ibiganiro ibishingukamo. Abihwezi vya politike bavuga ko M23 kuri ubu ngubu ifite imbaraga nyinshi, ndetse ngo zino nyeshyamba zishobora gushinguka mu byo kuganira na Kongo zikaba zashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Mu gihe rero Tshisekedi M23 irimo kumuzonga mu buryo bukomeye, Tshisekedi aravuga yuko agiye gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aya niyo magambo Tshisekedi akomeje gutangaza. Amakuru avuga yuko Tshisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko Tshisekedi ndetse na Generali Neva bafashije FDLR mu kuyiha intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane bya gisirikare kugira ngo bazayikoreshe mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yamenyekanye nuko mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, FDLR yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bifashijwemo n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Amakuru yamenyekanye kandi akemezwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yemeza ko u Rwanda rwamenye amakuru y'uko Kongo yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mbere gato y'uko intare za Sarambwe zigarurira umujyi wa Goma. Ibi bitero rero bya Kongo ku butaka bw'u Rwanda ngo barabikomeje, ndetse amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegura imigambi ikomeye igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko Abarundi bazagaba ibitero ku Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira, mu gihe abakongomani bo ngo bagombaga kugaba ibitero baturutse mu gace ka Bukavu. Uyu mugambi rero usa nkaho wamaze kubapfubana, kuko agace ka Bukavu M23 yamaze kukinjiramo. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Tshisekedi wewe aho kuganira na M23 akomeje gukangata avuga ko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze gasopo inshuro nyinshi. Yavuze ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse umuntu wese uzishora ku gihugu cy'u Rwanda ntabwo azasubirayo ari muzima. Bazamucakira kandi azabona yimbwa yaboneye ku mugezi. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ukomeje gutosekara. Tshisekedi arimo kwikomanga ku gatuza akavuga yuko umuryango mpuzamahanga nutamutabara ngo agiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yavuye mu Budage yabishe, yavuye mu Budage yazinze umunya arimo guhekenya amenyo avuga yuko byanga bikunda agomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Yagiye abivuga kenshi, ariko amakuru atugeraho avuga yuko Tshisekedi ubu ngubu ari uburyo bwo kugira ngo akanga amahanga akomeze gukangata yerekana ko ibintu byakomeye, arebe ko bamutabara. Kugeza ubu ngubu Tshisekedi birimo kuvugwa yuko nta n'ingufu agifite muri Kongo. Hari abasirikare bamaze kurakara, ndetse abanyapolitike nabo bamaze kurakarira ubutegetsi bwiwe. Hari n'amakuru yavugaga ko Tshisekedi ashobora guhunga igihugu cya Kongo kubera ubwoba ko yaba agiye gukorerwa kudeta. Hari amakuru avuga ko abategetsi muri Kongo ndetse n'abanyapolitike bamaze kurakara cyane, ndetse abasirikare ngo bashobora kwifatira ibintu mu maboko yabo bakavanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi babona ko burimo koreka igihugu cya Kongo. Tshisekedi rero kugeza ubu ngubu ibintu byamucanze rwose, yabuze ayacira n'ayamira. M23 yamubereye akasongo yihwa. M23 irimo kumukubita ingumi nyinshi cyane mu mutwe, ikamukubita inki mu maso, ndetse ikamuhindukiza ikamutera imigeri ku mabuno.
M23 irimo kumugaragura mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aravuga yuko Tshisekedi ashobora guta ubutegetsi muri Kongo akirukanka akaba yahungira mu gihugu cy'Ububirigi.